Msiaisia wa Mutongoi TV valavonde wende na kutoilela we museo na nenda kukevya na ndiyo dhote mdhini wa kilungu kimwanya na cho kilungu kikimwanya tuthia tuinena misia uiti tuitumia ndawasi ya mete pala tuthoke twe ni ndakitali mnene wa kuma kilingi cha Rafika Abo Clinic eta Dr. Mwithia tuinake mkwa imumbi na studio situ tuthia tuitumwanya nake tuwasema ukuli kuma valawe ndakitali ya masunge atunengelele ndamboka siyake na mbea ena mausio maingi mno chondo mita tumbani sieni kana ubikie na kukwata usungio wa mathina la mebi tumayu kunyamasia kwa ibinda yasa ambasenda kitabu meisuko na sibo ile wakio cha kunamba be not monza ile ebono tinoti kenda not namba suni 0722 100 kana not monza nyanya inya ile itano na indi namba SMS na WhatsApp ni not monza ebono kenda not nyanya na namba isuko na ibitila bayo wakio cha na wewe ne kulio ukwenda na kitabu kusungie tumakusila kwa ilite tukende 5 niyo namba yitu tumani mukuve na ni mana vaindevi na daktari mukuthia aisungia ikuli ya kunyinita asali shabeti wambua ni tikwithia titumanya na daktari ave Valentine's ni uni lakini kangu taisho wombi ave Valentine's yako kita red ni uni oni tiweyani kana tiweyani tuithia tupingita tuithia weyani mwana tuweyani kele msisa Mutongoi TV Ningokedia msesa Mutongoi TV na kuthocha kilungu ni cha mthenya wa umuthi masito makoni ta daktari Mwithia kuma hospitali ni wa Rafika Abo Clinic na ni mtaalamu wa makoni tia wiba wamwe Asante na indi mworomo seisia otonda daktari wabina kuelesia wene mtaalamu wa mathina makimwi na witi wake utumia kana atumia ndawa cia miti ila tunene ndawa cia miti daktari ndakwa cia ni matu ni ndawa package twendhiani siake umundi ile itona kwethia syrup tablets na sindusam capsules na pia kama hizo kwa wa minota abgandino wa klinja Rafika Abo Clinic dawe na mokolio ukwenda uthi daktari nukuvikia na kusongia na kwa oyini ngosa mokolio maku kusila kwa namba yotumani mukuvisi baidhi wa kio chaku na ndima nengelele daktari kwambie na mawola wita generally anina mokolio maingi monoto ala tunasongia kuma wakata nolongi na makoneti mono uthina wa mutambuko indi ntubika kwa mutambuko kwa yu ambo tutabia amwe katwa mawola wita nikana twende wetutabie munango kana thini muno ulwa witi wa mutambuko. Asante. Netu itathi na sia mithemba ndetema ikivathukanio typhoid, malaria, thina sia mimpa, intestinal worms kana mathina lama kwata mitutu yevu kwisila mele na mikalile. Netu itathi na wambio nundu tuonete mbio sikitha na mathina tukeka blood cleansing na kuthambia mbio siako na kuikitha kana nisi athea na tuibikia kuita. Netu ita maundu makonaitia respiratory system isi nthia sia kithoi kubeba na mikalile ya kithoi undu kiaile kithakili andu makwata mauta asthmatic, pneumonia, allergies na mathinangi alama kwata nzia cia ubeba ukitha mundu ucio nukwikala ikoanga kana nukikala ena thina cia kutoma ni ciambo na mathinangi tasu ni itaoka mbinu aswali witu wa Rafika Abo Clinic itu itamu makonaitia skin infections kana makonaitia kikonde mundu akithwa akiuma ni itauye yana mundu angi tasu tukaita thina wa pressure kana kwamba tunaenda kama alama thina wa hypertension na thina wa ngoo kana thina wa kwamba tunaenda kama kuiwa ni mutwe na mawala related kalama ya mathengiani momanage na pressure ta stroke kana kuparalyze kana mathina makonetie matuku tha mateku ndinesa kana mayalia kana kuwa ni mutonga likwemwe tukiita sukali kana uwa diabetes thina hospitali maito mbe sukali no uwa ukalika mwini nenge makalema na kana mawaita sukali ituitane sa tukiita mithemba ya allergy ikivathukanio allergy ya maleu, allergy ya nzeve, allergy ya mele na maundu angi mekivathukanio tukiita mawasu na kuvaluka kutulwa kana kwasya fahamu na mundu kala ainoa mana mathina acio mbe methito mena masi andu ingi na neitane sa tukiita mathina makana maume mundu mukawe na thina wa wimbo wa mwana kana fibroid mundu mukawe na thina wa infection mundu na thina wa kwata mwana kana infertility endometriosis thina wa gyno ituitane sa kwa kimundu muka imbete nondo kana yalia nene rangi itana ndino hospitali witu wa Rafiki na mundu mina kene wimba ngai kana kwata hania itunda imwe kwimba kana kwata prostate ikavinga kana thina wa maumo kana thina wa low libido asuna mwa katika mau alambi ni hospitali witu tuita. Asante asuna wamwe utonda daktari wamina kuelesia katwa mawala mathini kia then utona kuthia wino wina guva u na ndu ni daktari ayuwetea
tumani mukubi kwisila kwa ili tukende mwe 5 na ndakitale no kusungia yulo wa usu kana omukunie simu kwisila kwa namba isu kwa nasibita bwithe wakyo chaku isu ni namba cia Clinchara Fikable Clinica ila official maite amaemani mena movisi permanent kana kundu mayite kwa oiti musio ni kana kwikithi kana wenu abikia na kwithia wena wandu tona kusioka undu ndawa si uthwa undu tona kwithia wena munana ukwenda kumwete ona kiabikio kwata oiti kuko na namba isu siba u na se noti monza ile imwe noti kenda noti 0722 kada noti monza nyanya inya ile 5 na ende na mbele ngia simu noti monza imwe noti kenda noti nyanya na isu ni namba ya Clinchara Fikable Clinic nikana kunenga na uthei wa mavisi maitu ala tubingwite permanent kana mavisi ala mutwana kuthia kesi okelelo amina kubana mimi rafiki niko hapi na hapa maybe naomba utabia mavisi maku mameva obisi to munene we Mlolongo na Mlolongo tuba flavor ya yellow na twinumbani ya 3D hotel po ground floor tukalise ngolovani twindi na obisi witu wi katikati wa automat na China market ba flavor ya yellow na tuita kila mthenya branch ile ngiti imusino masaku ne boto atinda bujana wa umundi na masaku twi uma cooperative bank welekele sokoni twi next to automat ingi supermarket twi musini wa Kitui na Kitui twi Red Camol ni bayakunda kindu bakuwina stage wa Probox wa Mbitini ethan wesikana we mundu wa Kitui ubisitu tunatha misie we Red Camol na tuthengenie na stage wa Probox ya Mbitini tusianisi na Chama to Hotel kana baiti na wa Intel Bookshop na Kitui to bingwa kilamana musini wa Tala to bingwa kilamana Tala tu bakuwina Flavors Restaurant katikati watoto na Eastman Supermarket na musini wa wote ni wili kama likiti amboka katika tuwatazama Angravet na Stacy Enterprises wili kama likiti yamboka Mombasa tubingwa kilamana Mombasa tui Ngomo Plaza Changamwe Ngomo Plaza na tui katika tuwa KCB na Cooperative Bank review wa Cooperative uko kwa tuwichi museo wa Rafiki Abo Clinic na musini wa Kibwezi ni bakupina kwa chula sivitali emali ni babas pa kiwanzani tubingwete kilamana na tuitina wa Naikana ofisi namba 67 musini wa Emali asun ni ama katika mabisi maitu alama bingwa wa kilamana kumakwacha saa ili mpaka saa 12 asante bandu matumete mokulyo maingi makona netie na mathina ma joint na umunthi ni kwenda muno ila manene nundu bena mokulyo yangi mana atumitwe wa katano muthelu none thia nundu wa masatu ina bikiano masungia na watume kudia kuona twalia kusoma sieti ni matharau ni masame thia ama bita kana ile okona bahati mbaya lakini amweka tu mokulyo alama tumite muno umunthi makonetie mutambo konenda tuelesie uwa mutambo ko bena maundu mingi alama nene we ulwa mutambo ko tukewa mutambo ko nduwa tukewa mutambo ko wamina kuwa wailite kwenyusa penkila ukakwe tukasioka tukwewa mutambo ko ndukwa atasi nini wandu alako tukatabwe ngewa mbinge muno sia mutambo ko tukewa mutambo ko ndita wana ke ange makasa mutambo ko itawana simbingi ona sintu sisio ndeka tunenge uthei umonthi tawe mutaalamu wa mutambo mutambo ko kinu chambe twelo manakana ni woulika katika joint na mundu joint mbingi kwi joint isi ya kuituoni kwi joint ya moko kwi joint ya mau kwi joint ya kumongo ku mutambo ko bala ba joint nibo usulika na mutambo ko ni ukanasiana kila tumita inflammation kumea kwa joint kana kukwata wathe ndini wa joint yaku ne chambi ya kwete wo ute wa kawaida ku andugila mambe ya kuiwa sialia mundu undutonewa asemba akambia kutumia painkillers akambia kutumia kaloma kusikwa na oende okusikwa omondani aithokoma mutambo ko nwende na kuya joint yake nwende na kuya na waya joint muno no kai kabikia abandu kaza kwetha kana joint sio thokoma ndo bailite no tukwata thina tuwita wa osteoarthritis ni umwe katika mitambo ko ila minene osteo and rheumatoid ni mitambo ko ila isikie taimathina maingi na ikwatite andu aingi ku uno wa kwisa na kwa jointi nundu wa ila lubricant ni ethwa ya thela ila tethesia ku grease joint
kana ukitha nukuwa wakilia kwako ukiwa wo kana wakumana ukiwa mongo wete wo kana wasuzumana ukitha kukela kwa kunithina ukitha na kwata thina wa acute joint pain usunwe ni among symptoms ila sio kana cia na thina usu kila kingi mutambo konwetae kwimbia joint chambia kwimba na yona mundu ena patches kana ilaka asio nea sina ndune kana kona sikia mwene kwake nachona mwe wake ndaka mea biendo kokela kikonde chake nikioneke baka mauta kwitha ki oil kana ki soft nuwa kwa kana usunu watake amo no joint na ondu ende na kwete chale kingi mundu sunu kwata mabina masemba ama kalikanda kama ni mali kambioni mali kangoni na ni matono likama ka affect mwe wake ukambia kwanda mwinga likwe mwe nundu joint ni betha peo na nerves ndini wa joint na nerves yetha si affected ni toma message katika brain na yetu na ku affect mundusu aka paralyze ya kwa mwinga likwe mwe kana nerves kavinewa uketha mwe wake no ambia kwanda ngalikwe kana kuonza kana mathina tasu kila kingi tuonete ni thina wa attack ya immune system mwi nutha na defense mechanism na elaweza kwitha kana katika uthukumi wake ni watakiwa joint yaku katika immune system ni ukaikambia kwete thina usitu wita wa rheumatoid muno nuka na thina wa joint factors ila yukaniti na weather kana kubandilika kwa mazingira no wa ila kuthithu muno mutambo kono kila niki nila mundu wakwatanga kiwu kana etha katika zone cia uthithu ni ciatakia joint na chumia na joint lambia lambia kumia mundu sino kwata problems ya kwenda kana ila movements unatembea ndo tembea neso ndo bailite nwambia kuwa uyona mundu sio kina to kuthua na problems ya kona akumana kukana mathina kana akoma nde aliula mwake wina wimbu na mathina ngitasu utu asa kana unola wamina kulika muno nitwasiano kwate andu alaku lakini unete andu alaku ni kana immune system yo indi kana andu ala nini kila kingi tukona thina wa joint andu ingi methitwe ni injuries kana mundu wakwatie aumia na ila bikia kumia na mundu swele kuitwa thina usu ntona ku develop wingi ukambia kumisia ila joint yaku kana nafsi na ikambia kwitha na ila tunita wear and tear kana miele yaku ikabenduka uketha mundu wako ni munene muno no suppress ya joint no komisia kana kila kingi ni mundu tona kwitha ena problems itona kwitha ilikita kama ni takutumia drugs alama ni usamo noki kana mani usaskala muno ni ukaikambia ku affect immune system yo ne attack joint sio ku tuona wingi wa uric acid nweta thina tuita wa gout kwimba kona mundu aimbete mabilita akona mundu maumake maimbete kana maumake maimbete usune thina umwe katika maundu la makonetie mutambuko kana arthritis. Asante ni kwatia mundu loto na kwithia eva uchuni kisomo kesio muno kikonetie wa mutambuko kwethe wiva wina thina wa mutambuko no daktari elesia miwilesu kana imukate wa dalili lo tona kwithia wina sio tambuka nthino wa clinic chake cha Rafika Bo Clinic mukulimo kulio ithimi ni mana kana kadi ni okwata mana 5 withuma mana atuka scanning tuka scan joint yako tuka siondo ilie na ondo ikuthukuma na tuka unenge food supplement pena madini alama tedesia joint kwitha cio thukuma na sound violate kwa hiyo no kona yite na mtaalamu nene wa usua mutambuko na ke mtaalamu usu mukwata nthino wa clinic kila kitongo etie kindi cho clinic kila kitongo etie kwa wichi musio kita cha Rafika Bo Clinic ngwa daktari muithia ni kwatie sitwe sutie ni balawe kwa amina kutambuka lukethu kisi mundu ungi enda utambuke nthino wa clinic Rafika Bo Clinic na nuvikia na kukwata uiti musio uiti wa ndawa cia miti tumabunda kitale ngwenda tunenie muno mathina makonetie pressure na sukari ni amwe katwa mokulio otawa alamendi kukodwa na nenda wambe na kusungia niki sukari na pressure sienda asiatianite na ute na pressure na sukari kuisi atianite otauniki sikoba kungetea muno ndo alameno uko kano yiko inange na ndina sakana pressure ndikwata andu ngono ndo mamu ikamekwa ni pressure lakini cases mbingi muno ila sibo cia wa pressure isi andu alameno uko manene nitukona muno ila twathima taumo thina msino Machakos na wakwata client 30 kithia more than 20 mena case ya pressure na muno na andu aged na muno ni tukwasikana pressure na sukali ni sukana cia lifestyle kana mikalile na mile na andu akumu na muno ni mana thukuma we mwingi
na nundu oteria we mwingi na kwikalama kwite burden ya musimo no kwithiane ma develop ya thina uno wa psychology na yambia ku affect ngo kana yambia ku affect mikalile yo kila kingi ni tukona ila mwaundu akwata wou na wekala mweni kwake muno usino sio kawe develop utona kwamba ti pressure yake untu kuona mundu utona wa mbio na mbio ka cause pressure utona wa joint indicator of the pressure pressure ni trigger many elements dino mwe wako na kila kingi tukuona muno ni mawo connect circulation ya ndakame kana nayona yukanasia na mile muno mwingi no affect ya pressure utumi mwingi wa skala na no affect ya pressure na kila kingi ni kwa wingi wa mauta no affect ya pamoja na sukali uni tukuona kana mile ituni twa ile kosisi ya tukasia kila uya kenda ukidha na lifestyle na mikali yako no we no tedia we sisi andu ni mekalite mateo tedia we nilo kala tedia we ni kwithwa system ya kuya utembea ndakame itotho kuma undu bailite na nitona kuisa ku affect ikambia kwa attack ya ndakame nenda wamba utarabia ndamboka siaku vanugwa notumi kuli ulwa ndamboka siaku naindi omasama itumende na kutukutu yetikilithia ntikwithia tuyosa maukulio kuma kwe museisi witu ani muvenu ndu asimwila mwende yokona etisiene kana wende yokona maukuli makota uni tuende kumona kusila kwa ili tukende mwaitano na mbisu kwa nasipo idhi wakio chakwe sisi ya daktari mwithia noti mwonza ile imono noti kenda noti na mbelengi ya simu noti mwonza nyanya inya ile itano na ende na mbelengi ya mudhioto noti mwanya na Dr. Mwithia okuma Rafika Abo Clinic noti mwonza noti kenda noti nyanya kwa ujutambu kwithukisa tumanya daktari witi wake tumwanike tulika abangithitie ba naba thank you umuthi twatina musino masaku na masaku ni welekele sokoni wa mboka wa cooperative next to Automat Supermarket na muthenya wa uni matuku 14 ni ma February tukethia musino wa Mlolongo ku muthenya wa uni tukethia Mlolongo na wisi witu wiba hoteli ni wa 3D Hotel twindi wa 3D Hotel na tukwate na Automat Supermarket flyover ya yellow kana baba kwa ni matatu ya kuthini Nairobi tuthoke ukakoma na Dr. Mwithia mwene atheniki mathinasu withitwa kilungu kiasa na ingi muthenya wa Saturday tutha kambo itina wa supermarket na tukithia ingi mutomo kwa Francis Yanda itina Frajan Supermarket na muthenya wa Monday tukethia tukitambirwa hospitali wa Rafika Abo Clinic Makindu na Makindu Clinic tu kibabe toa Makindu Motors na tuisiani sina Mumbuni Driving School na ba welekele toto kana police post iba kubina toto tuibau na watu thokiano kwa tawichi moseo Manti na Kabati ni kwa Canon 2 na Manti ingititha Kibwezi kwa Chula kana bakubina kwa Chula Civitali na ikuthani Airview kusianza na AIC Regional Offices wakeli tukethia wakeli na uketha wa matuku 17 ngethia Kathonzweni hoteli ni Wangomeni na hoteli Wangomeni tusiani sina na Kilome kana ingi tusiani sina poster ya Kathonzweni uko kwa tawichi moseo tuiduka kana momo namba 3 na ni Kathonzweni Tuesday ingi tuithia hapa nabeto wa Tala na tusiani na Tala tuikatikati watoto na Eastmart na ingi wakeli kliniki kitu kithia Zombe kwa Maku Standard Hotel kana baambi wa kwa Maku Ngolovani na Wednesday tukethia matuku 18 na kliniki kikethia musini wa Matiliku Dr. Mwithia kithia Matiliku kwa Kimuti Chambio Inn Matanisio Makilili na Changwasi na Wednesday ingi tuithia matu kwa Kinatwa Sacco Booking na ingi Wednesday tuithia Kabisuni wa kwa Chapa Chapu na muthenya wa Thursday kethia matuku 19 ndakitali akethia Mombasa uko kwa manake Dr. Mwithia mwene ninya mwene akethia Mombasa ethano kwenda kwata witi Taita Taveta Kwale kwa Shimba Hills kana Malindi Kilifi tuko mane Mombasa ni ba Changamwe Ngomo Plaza Changamwe katika tuwa KCB na Cooperative na ingi wakana tuitha Emali Bus Park itina wanaikana booking office number 69 na Kitui ni Red Car Mall itina wa Intel Bookshop pakuwe na stage wa Probox ya Mbitini na Friday ya matuku miongo ili ngethia wote welcome alikiti amboka katika tuwa Tazama Agrovet na Stacy Enterprises Friday ingi tuthia Kasekeu tusiani sina kanisa wa Salvation Army na ingi musino wa masaku balatu atinda umundi bakuwe na Automat Supermarket isune branch isitu na nisi ya Rafiki Abo Clinic na tuina mwaseo maingi dhidi wa hospitali maitu ni tuithiwe andu ingi makithwa maenda kwitha maipata utethio tukakwata calls andu matuya daktari no thengia kwitu tuwe masinga ange masia memeru na nitukitha na seminars ikwambia next week ngumwete program na tuketha tuithi katika churches
ama missionary na through mission nitukwambia ku teach andu kuya mashinani tukotha na gathering na ya kubundisia andu makonetie wima wa mwi na mikalile mile na undu matuna kuisovia na pia tukitha na selections ya team ya ambassadors ma Africa Herbal Clinic nundu tukwendo reach all parts nundu andu metu kunyame tuyame Kisumu Nyanza Nyanza twenda kutuma andu twenda na andu yu Nyanza tukitha na andu metu tukutha methi Kisumu Eldoret and all the parts kuni twina na school of herbs tukwete school wa ndawa cia miti na pia training ya brand ambassadors. Namba cia ndagitari cia simono isuko na sivo ithe wa kio chaku noti mwanza ile imonoti kenda noti 0722 na 900 kana noti mwanza nyanya inya ile itano na mbele ya simono noti mwanza noti kenda noti nyanya isi namba cia ndagitari mwite Africa Herbal Clinic na indi naona mosioni mwingi and before to aposonga basa pe mathina mungu enda wamba kunikilo tauna ni makithoi na ni umwika twala matumite ndawa ya kutheka talo kamonenga emuno ela ngukuya mwenda busiesia alama atambuka bethe ndino Clinic Africa Herbal Clinic baya ile anansikasia kusioka po na ni umwika twala matumite ndawa cia Africa Herbal Clinic tikukathia wamnota mkambina Clinic Africa Herbal Clinic ala ukwithia ndini wa reception chambe ni makwamba kuonenga ila eshma ya client kana ila kitumita good customer care services na ithimiti yonde ni mana paende bi imagine for free of charge daktari wataudu musioni kunenga na mwanyo wa kuivoka vola kavola kwa hivyo kama unako pale na unasema yeye rafiki ni jina kubwa rafiki ni rafiki wa wote daktari kunenga mwana wewe kavola kavola wananauthi ukaelese lakini nazi awabi kabu nduka halie kuiva wasibeti anaisi waelese ni daktari nuko kuiva tai lakini uwe daktari tuanza kuthiu kethe white pressure aka kuita pressure kethe wina sukali yako kuiva tai ndio bana yeye ni missionary mkonia simu kusila kwa nambisi usipa ithio wakio chaku mathina makithoi nitwita mathina makithoi na nitwita ndugi makatetheka otuwe watethekie wibe wana thina kithoi chaku cha asthma pneumonia kana kanini katonga kena kamelie kiko cha kila cha uzazi nyumba ya uzazi no kwa kala kekoroma kilebinda onde kana mundu kala akumia kimia kilebinda kana koete pia majika kamota makoa muno kana mundu ila wa change weather koka kitoka na kokambua nukwata kokoa muno thini suni tuitane sa tukita tonsillitis kana kuimba tonsils kuita in our throat we were looking at the irritation na matuma kutha mabite ti kilebinda na burning kithu cha nichobioba we kinunga thakame kana we tomoni siambo ibinda ingi taisu kwikala ukoete kilebinda then neitane sa na nina ndo asio na maybe to membia daktari ndawisia kuninzeo na sithi ituterete ndo ni mathina matumia kidogo we mundu kwitwa musio kumita kondu kwa kwitwa akathonsweni kwa siati kidogo tutuelezee mathina maume bena makuli alama akiokuliti weta mundu lakini ndikwenda unene mathina maume kidogo na ndatiko imaka ni ile unene maka nene itathi na cia ume aume me mathina maingi ni mapita ta kubitha mathina mo ekatuthini kithini cia ume muno ume ni makwata thina wa kuma mituki kana kumani kuma kana kuimbanga isia kimundume kana itunda imwe kuimba kana ingi mundume kwetha kana no kuyano kunywa lakini still ila performance yake ya mundume in the ila tumita low libido daktari ena wito musio na ena ndawanzio ikuita na kubosia thina usku watembea Africa Herbal Clinic kwitha ikwata ndawa yake na wibiki ya uboe thangala kunyo sukuma nende ka sukuma ingi mathina maka mokana cia na bleeding kana kumanda kamete kungama heavy bleeding kana ndakame kwa na clots kana sindibwa na ta uchafu ndini discharging itothela kwitwa semsia siri kuimba nondo na thina cia ukwata mwana wakwati mwana mwe wakwata wakele nina Kajiado na Manka Kitengela nina kisi akaingi mokite kitu na matete kama kwata siana kwitha na kwenda wakwata mwana ukarafika Herbal Clinic iyo na mwitu mwe kuma kuno kwita wanzambani okambia atoyu musi na mutwano wanangika iyo mutwano ni ungi na ndakwata mwana na tunena giki tu yesterday na muita kuni ngwasakana nina kesi mbingi na ndo matethekete. Asante. Tumine na mathina wako na etevu mundu kwa secho chake chuma kichomu. Mwingine anasema labda hajaenda choo kwa muda mrefu, njia yaze choo kidhi chololo muno neto kwetuwa ibu kwamba tu kuboniani wa mathina ma H pylori na acidity onde kwa jumla. Thina wa colon na ndugima kwa tathe no webu kumana na mauala malikandi no webu yaku kwislami tutwele likaibuni yaku ta
amoeba typhoid ni cia affect muno mathina meru kana wina thina ya intestinal worms pe mitutu mingi likawevuni na kila kana ndumu typhoid ndumu ya moiba kana brucella lakini huya kwina mitutu so bia na kiukila utumia maliwa lao ya motele lao lika usavwa observe utheu nikwenda kana maumengi mevumu mana na kikokela kilikawevuni kwako kila kingi tunakutha wawo ya ulcers na nduisi bacteria inoyeta ulcers ya H pylori nituita bacteria sune kabikiobwa nituonete ikiva itiobwa kwa ndu ingi ukimuda kwa nini yite kit malaria 3 na ndia tereka ku thoka rafika bo clinking wite thinosu evu na acid mbingi kana kavo na maya dialysis yakana nuitwa kana wenda chochomu wina entamoeba historica nituita mathina tasu wana simu mbingi kunitwe lakini ndre studio tuye atu yosa indi kila ngwenda ni daktari atutabia hii ndamboka sia kesili atandu wa mungu na maitu aeni muno makwenda mana ve andu makombia mbona mesela ukama sako ndombea ni wesela wenda wote indi ve andu makwenda kumana iwi ndamboka sia kumosio wao mbeme makwachi ba director kevuni wembea atenda tekanya tuyasekana tembela Africa Bo Clinic na twasa twithwa na ndembea itu kana kubika kuma shinani ni twenda kubikia weba kubi within twa kubikia kunenga witimusio twasekana muthenya wa uni ni Saturday matuku 14 ngetha mulolongo na mulolongo ni ba 3D hotel unde ground floor na tukatikati wa Automat na China nivu stage ya Nairobi kana ba flyover ya yellow twi kana side ya kuthi Nairobi katikati wa Automat na China Market Rafiki Abo Clinic tuko manewoni nguite mathina suonde na muthenya ni wa Monday tukethia matuku tukethia Monday ya matuku 16 na ukawethe na kwata witu musio ngetha makindu na makindu ngetha kwa Makindu Motors na ni kusiani na Mumboni Driving School wa minobika watoto police post ni nomba yesu bau itina wa musigiti uko kwa twitu musio Rafiki Abo Clinic na muthenya ni wa Keli muthenya ni wa Keli tukethia matuku 17 ngetha kathonzweni hoteli ni Wangomeni shop number 3 na wakatatu matuko 18 angethia matiliku kwa Kimuti Chambio Inn mataniso makilili na Changwasi na Wednesday ya Thursday ya matuko 19 ngethia Mombasa Changamwe na Changamwe tuketha tukiitia kliniki cha Rafiki Abo Clinic na niba katikati wa ita Ngoma Plaza katikati wa KCB na Cooperative Bank na matuku miongwele tuketha Friday ngethia musini wa wote ni Willy Kamalikiti amboka katikati wa Tazama Anchorage na Stacy Hotel na Saturday ya matuku miongwele ni ngethia Kambu ni itina wa Kanzi Supermarket Monday ya matuku 23 ngethia Kabati kwa Kanondu Kabati ni vaitina wakwena ATM ya Equity kana itina Fidelity Shop na ingi ni Kibwezi hapa kuina kwa Chula Sivitali matuku 24 tukethia Tala na Tala tukeita kilingi cha Rafiki Abo Clinic hapa kuvi na Flavors kana katika watoto na Eastman Supermarket na Zombe ni kwa Mako Standard Hotel na wakatatu wa matuku miongole na 5 tukethia Matu kliniki kituke Matu kwa kinatwa Sako Booking bakuvi na Damacom kana Matumat Supermarket na wa Thursday wa matuku 26 tukethia ingi Kitui Red Camol baba kubina stage ya Probox ya Bitini na kusianisha chama tu kana itina wa Intel Bookshop Kitui ni kwa mwalimu kana Red Camol na Friday ya matuku miongole ya Monza twisi kethia ingi watu atinda umonde musino wa masaa kuu Machakos matuku 27 gaso kethia ingi masaa kuu na ni Rafiki Abo Clinic wakubina Automat Supermarket. Thank you sana Rainde daktari ndo masami tunana madhila tutabio kwa kuvi kwa nini tuchague Rafiki manake clinic ni nyingi lakini kwa nini tuchague Rafiki? Rafiki ni rafiki ya wote na Rafiki inapeana free consultation kwa daktari ni maana kuthimwa ni maana card maana 5 na pia tunakuthi katika website ya Rafiki Abo Clinic uka place your order kana ndawa cia kubauna kwa twendete international digital. Wow. Na pia nitukutha tukienda agents kana andu ma ku train nitukutha na training kuambia next week kutuambisia makueni tukomane ku sendisuna weta makueni alama kwenda uthukuma na Rafiki Abo Clinic ngetha na team zio uka na recommendation yako kuma kwa mchungaji wako. Kevin Mwasi yakulia kuka training you need chao nyondo biliana na certificate yake sia college kana sia form 4 na na balua waandikwe ni mchungaji lazima wewe na mtu mchungaji mpaka kwa kanisa ni mission work na ni pastor twithu kuma nandu tukumai power tukenda twitabanya wangai na biote thesi andu gemeka bathukanio asame tu ni mathala
tena makuli mengi malika lakini ndo masatu imasongea kila nguko yanikana ala ombe matambuka nthini wa Kilincha Rafika Abo Clinic masi akana witiwa Dr. Muitheni Museo ni wa kuikika matakitali bake ni very friendly na meno twikola wailite na hindi indawa nasio nimbikio kunikili wako yana no tauni sia kuikika osetambia utambuka nthini wa Kilincha Rafika Abo Clinic no kwata witi mwailu witi wandawa sia mitepa nthini wa Kilincha Rafika Abo Clinic twasia twika kuita na kengai ayosia na indi twiku yati choose rafiki choose good health na mbisi sivo ile wakio kiuchaku eko I hope nuandika kana ninaweka chakana nuasi andika bandu kuna daktari ntwa mina kilungu yu nuko sasimusi yako tipo vya ndo akuka hano ndo akutusomethia thank you lungiki mwanya chaito kwa kunondo sewa Rafika Abo Clinic ugua Dr. Muithia na indi chaito muko imo bambi no kamemeka leo vata nako kama Mtongo TV ninye Sal Chabeti wambua kwa yu kilungu cha inengo na mikalile nichoki ati tiwanesa Inu ni Mtongo